atie for na for onyame sunsun ne bambo kese emra so wate anapai min kran se mo tsama amede ma won se onyame empower you sister mema onyame empower wo a wo hwe me anapai mi yi mpai ma wo se awrade mo atamfo nsensi from what na sa atamfo no kra man ka hu nyankopon ne nyamo o mistake ba ko pa ye akoso we yesu abasa nautin himself nti ono ka usie ono do hye woni nyam anapai nyame kan se osuru tumi no osuru him pipe emra so what afans mati roman for say almost mel maria adoma shoma mother of god pray for us because roman school akra my primary no I went to roman school now till you okay Jeremiah 44 verse 19 downwards was an ancient summer or so him yenye tatari yenye ofam zoni madeko yede brode kokko eni sam na ye ofam so ade nso pepere abekire ofam no dwuma yedie o ni pa bra so yenwu sama na ye kuro no nkotie ne nyama nkotie abarati a wono monsa me ba ho da no me kan se me ba be cheche nsa me ba jo tie me ara pe me ka osusunsun no so ba mo kan wo de wate enye wo chefa wate sister enye wo yie wate me hu mani agi o am fa chia ma wiase nyina ma am chia madofo nyina ona bo kana de Japan papa yi be chia wate akono o kode onyame obisu mami chia alliance so be chia wo akono mo kode nso ni nyina be wi abobo ba akono ti ni yi ya papa ba umia akono oku ne nyina so wi abobo ba akono ya papa afri ya kutu okono oku ne nyina wi abobo ba akono ya papa John Dramani mama papa yi nyame ni mi o ti ene ni abutima ye nti be wi o nani wati nyame kan se ana pe wa wo hwe na prapere nti wa chie wo so banno mo nsa mawe ano mo nsa ni nje se wi ya no obetime jai eso bele obetime jai obeja ma won so onhu apinu obeja ma won so oni aje wate ana pere me kan se Elohim Yahweh Nishi Jehovah I am Ashua on sonne no mehwe beso sanwale no mehwe na me kan se mi srim nyankopon no bode ni tumi na ho de emra wo so ana pere me yim pa ma wo se awrani ma onye nche awrani nyankasi na me kase aye awrati na mama dusi on the info from come the so leave back to back mama chia me ame kosipuku chairman papa tema on the chairman hwe pipi ku ni na no opompo ono obetima ga so ompene ono no tiwa ono ka se mpuru anshi ala mo mechia wa uni mkoma wo me no ntemu wana bo wa bo so yeah odifonio back to back mami muni chiao medofo ba ko pe mami muni me chiao ebrade mo ho ban no hwe ma so me ma ho masen kwen so me chia kwen mami chia me kuro mu hene na ne meka himfo asem me chia me kuro mi pom e wona me fi o the core primary school me pom wona me free I am the product of that town and never be baby aya wuye ya aka baby a wufi wate bohoni kakra na wu dana me yese obo a wo bia wona wufi kura me fi kura ara boyen kwani obi no nsama me wa ya ntwachi sunsumu owo anwo ara votie me ko odi abanase na
senia ano me kan se obefa ko gyan na me kire no me pato tie me aya na obi fa ko gyan nya bone yo eya ni prenti na ama na boko gyan no ko na ni prenti me pato ko kan Daniel chapter 9 verse 1 going no o kire so da na di mu otetie o di mu da efre yintama o di so sene ho no manage cha no mari ye kai la le kado siganda la bala do ti kandelibi no ye mame edo what e ma me poku ajima na na opoku ajima ya me nshira Rebecca e ma me ya me nshira afetie ko mo a ono nsande me pa cha wo kwa obefa be shatari tuntum tie me se dai atari tuntum wo mfa kokon se na last week me di kokko ekira wo no oba no nsa wo nyai ya toma busia no atuntwada me patoti kofo ri abai ba we kofo ba akona fa bra wo de ba tie o ma me ye efie no wa ya ben kwan na wo twa adwene gu tugu wo diobo me patoti padwe ba 21 77 miensa 21 twade kakra afasi jaso mani uhuru wi abonse eni be chinye be ko me se ko kala la mananyo baba ne nom glass ba ko pe nansa mane sanya ba ko nansa mane maye ba ko si atama du chiana ma me chini ya wutwa to kai no pebidie soja okrupotu fane aka ne tujeni eja ne so pram fatuma na biwo mame wo shiwi ya me pa cho se ye to ma busia na etwa e ya matu e bia o ze so fu edi akwara we di o kire nsem o ebi o me si metimi na bia so we na kua ma nan me na ya wu ko ne ba bia o hye nkom to me hu ni dama fu me hu nkom hye na nyame di ye adwuma me na nan wanyini oya ko 140 o hye dem so kwa na ohwe dos na wo kitikiti na de sa wanya e pene de mi dware okura na nche pesi am dware no wanya e pene si ara de mo me kwa tete sa da wo to pe be se purunya oya ko yo o tu anu de ano didi cross o didi afetie me pa cha wudi hine I fumu ko dwama ya na de manchinwira asem weeri mu anase mu de bia hye ba bi se na mo nwu nso because God ne wa untimi nkoko entrance bia na dwunso de untimi nsore ebi kura de e bom pampa se se odwunso gu ade ni mu na wu wi awa ko yi ato atwene nana obi o wo sihiri no ahemfie ni pa ba nyina fa no wasi mpanifo so obi o ba ibo nsam ahemfie o wa mambu no pasa ba koso woti ahemfie no di nru tia ohene wodi ahemfie no di nru chese nya basa Kope odi ababa. As of Muntiemi, baby, I was on is the house of baby a facing demonic area or they don't allow you to operate. We see I was say, we see near 2 now kwaha, near 2 now kwaha. Mebajoti. So kwako fadie ya meso wo de ba himfia wo be yusu kobre ko jan afi wodi ano no wodi ba ori fa ko sempi ahimfie de entrance e wura ahimfie ho na edua no e hyefo wo bi de edua wura ahimfie o mu sa ahimfie kunwa ahimfonte so na e bosom but ye oni pa bi won so a aburo ni bayi enti o ma ahimfie ni nkoso da na de adwenwe sa ro de ewu what treasure kitatumi parida of the area e chewbo king straight na alande we afanso fonso so na mo ubani ya so ya na etu ya me pa choko jilande bible say ba bia dey na be sinye mfa na ni so aso da ni bia we nyina fa o ko fa afre me why am kire me nyi tu no we sofo a no kire say unje consultation free obi oni mo me meje consultation free obi oni mo we dua so da na chi enim chi bo asase ne be wo dia sa zero abeto mo why was sorry odi amanya me wate
ah wale mama nyame correct obi atimi sisi yakọ yanim obi so difo on top was kakra atomo aswate Thomas obi se papa me papa tia se oto asase no abusanfo achi ene maame yeni kamafo bia ampa mu ni kamafo nzemu ne le kamafo muni le kamafo asase su koko wo so ye be di kura din oba kura ni yesu ate yesu papa ni shu insu akra fasam ya na Ghana nti mra bi ni ho mra ho so se ne kura ni betima kofa lawyer mponi asam no udi sika na Ghana udi fa lawyer achi se lawyer na nyame titi omu ebi se lawyer ampa onu wo sika uni sika ofre no baba because me say na lawyer ba ko bi so na kan nyina de uni sika uti lawyer pa what is all this for obi dis for tia oba ba bebo but lawyer obi tie you wa ga du bangade no fu motuem sebe yo benya lawyer mana di na someone ni ko jaja pade ya fa ni nyina ma me ha wate ye beta ata ukun no wu no o ntama awde da anaso na tade twa ne tia pesrewa enai fatitiska kwense no fatitiska bi akwense ni bi so anapa okwafa ntama na wote ya nata na wote fa bo dua nim tentente ne tumi atwa ho ahia okwa na ya sire pona fa bom na bi ase egu nse na fa hya ho na ka kire wade se okunu kono anya munyanka wo anya mawusia o kan second kings na 4 wanda go ina was no di 4 oba kono yire ko te mi ko die oba wuo no ni ya de odeka ndi e be fa ne mba akosi awoa na ndi 4 mi sa tu ko nya jo so ja nwoto apɛ aseko na ko fimfim tunturu ano mani hye dan na mu nhwehwe fa duaka na kurani a ni ko ja ni bi kakra no mama ni ya ni ya what is shasi you for ni so we ba family ofa wa pa bra bi esi ukun ko sa ha anwa bra ifi ni fimfim tu fa fashion na fa anwa ni account fra me ade ho abai fra ni na fa she from we do nyame ena me no inshallah ukun sama no odi eja pade ni se ye koko se ye de wo pietin tibini within the prophetic representation say wo wan come ho an share me video amwa mana nkwa obi be koso ayare obi be koso awatiti obi koso ase ekunu ho obi koso share ho akonfo wa me share me video subscribe channel ko na mia ho ewade be okasi ewade e be hye wonu nyame kan say aha pay attention we that support God's ministry onyame ama na koso akyerekye na koso ahye nyame nyame send the power ya basa siso Israel nyame onye okasi nyame katwa to ne se obi a wo ye funyade wo ye funyade wo ye funtu kawa na wutumi ntire mu e ba cha popo di abai we twaka kafo di abaka wo wi anu ewia e ba cha fafara ko be nsu ana pa bi anu kakra ana pa bi anu kakra ye funyade asibitu nyame kaso nyame kan na yo kase si Yesu ama be koso a kire si amenochi ma che bibi na me say 150 me wi ameba ni dua no wi a meba na habai onyame nya okase no nche ode obi a ope bambo na wotwe meka safa bambo kwan a befa so wi aba ho bai eri be sem na ma eri be nku ama wo aba ho bai na kwase bi enku bo ho bai onyame ayo kase susum ni susum ni chiaso fo mo ga na nyina awrani sham wo yim kase adunti bye bye.